Ayombo. I wonder my Allah. Many non I wonder my Allah. Now I look at what di my what dad. Mingan and did Okoyo to them coffee affair booty. Because Minga Papa Mayoti on Deba. Johnny John Landicon should I hold the feedina, make Sari a foot read of feedina, a wall of feedina, wall of Koni dinner, come back of feedina dado. And then did I what di now I wonder my Allah what di. Many non I wonder my Allah. Put on no satema. Now I wonder my Allah what di. Many non I wonder my Allah what di. I want the coffin and the Jokurao. Coffin and the Jokurao. Wadi pose iba bien so porto ya le plainte modo yo ya porto ya plainte modo yo ya porto plainte modo o na nyama da do 18000 kana varo video ngati modon taw atin modon taw après nga ngon quoi gent o yo no ka abeta vodio la et puis anda non ka fata ko no bur mettude jento do mo edi après un an nene jono bloki su kam jaaja mako nene goto no bloki su kam koto mako unudo mo do hanki no bloki mo papa mako no bloki mo ko bay hanki wadi lay be noddi mo non hanki hakuru mo Allah no kandi bingo wana discussion fi affaire men sedi men sedade na do won problème ango ko menni ko mbudi addi yo meto ngandi ko ko nulu manni on sedi ha edda makko gasi a arali a jon noddali fi yo goddo yonan tala indi goddum do ya hala do kadi no do ngon sedal dum ko arke manji jokkura do dum ko ngandi don joni non jentila jentolan tung min kan mi wonna ma min ko angoy won de fi affaire dewgal ko menni ko walla meta mbudi andi est ce que dum do sattude mo ko fi on nga fala ka fi on mbudi wole ko non do sattude mo ala to taw anko da ala do fi mbudi onnen telan ko hani no kan ga sandari ala ko sandari tiki ko saria fatu on jomminir on duma ni kana wala ma ha o yeci do ngese da famude ko atira ka wide annana ka wore ma ngala ta kongol go parce que ko atira ka wide fono yewtoro de wayto bila ngino da on repeti ko no da ko ngino da mi ala hondu minnu ma habba mi yoto in abila ngino da mi ala kongol ko mi woni ala kongol ka ko non dugula be woni ala kongol ala kongol parce que ko no da immo do yandi faccari ko mi woni ala kongol ka ko non woni ala kongol min ko min nyama mi jomba mo mi adam lede porto ko mi wadi est ce que on occupe ke mu nani faccari no nala wo mi ala kongol donc kanama wallahi dum ko ma atata ko min yenna tama wata yenna mi landi ke madaw min ma si min se waddani enen dido mi jonniti mi landi ke ma ino da o fiyo comme on lay fujo ko na aden tugulabe comme on lay fujo ka ko on lay fujo wallahi ko ngol wonde lay fu betteri ma anka wona wolde fi affaire sharia don betteri itirowani say no dudala mi noddali malabi wulure a jaabi kala bepperi da wala do inala wonde ma ala numéro a portanala mingo ko do mi abbi ko yon portana en plein sa wada lu non ara mi andi ka fatu do kama d'accord buttari ma on donc kana ma kos nabe voilà effectivement nabe minuma si on nabali din photoji di mi pi mo don yalti non justifier ko so nabali ara mi andi ko fatu nabi non preuve di ma di porta plainte minuma non nabu preuve wo wonde may waddi jonna minima ya hudo fi on ngata hudo da bari da holi golle maade fi on ngata hudo da ko non na wad minni mi landi ke ma se waddi ay ni la nge waddi minima ya hudo fi on ngata hudo da ko fi on ngata hudo da bari da holi ko da wolde ko mi wallahi si do hudo na ma anga jara goddo ko lantoma awandi ko fenande jokkuda sina dum c'est simple si da holi ko wonda ko ida wola na goddo fi affaire dina kayida wonto won wallahi anda dina islam anda dina ya pas problème wonno don ka an anduda dina kando yawda humuda dewgal hewre digal anda andi dina burma andude fi islam ya pas problème kono no min la nafitori burma akita godda dana an sika kana ko ma parce que anda an ko ada jogida inno ko mama be mo gondira sikude si taw woni on nan telan goddo jonnite ala famali afamali kangoy woni on débat don min goy dandi débat ngoy min nafi do ngokkitiri biddo mongo min wana dum goy moi je m'en fous royalement min ko min ko yoba mbudi andi est ce que dum ne doit sattude ma budi ma ngarga hesa yobato mo ko innuda premier fois ko attira ka wide an kala ko wadda on kimo kala ko wadanda mo don ko go yente ta wida joni o kalma joni o yoba joni o wida kadi yo yobri no hay so tawi
habila mokoba a wondir ma Allah e waddiri non a wondir ma Allah e waddiri non min ma 5 enen dido e waddido nyande wonde nane mi wolante ko nun hekkuda ande nyande habula jettola mo mi wolante ko nun hekkuda ande nyande ko hekkuda ko ngindu dala wonde ma buudi di yobete ko me ko kanko faatu yobata kanko andi konto yobe duma konda wolte do ko dum enen dido wadden kono wonda wolte do andika kadi men minni andika amin ko mi way ko mi afisi on ko min on mi dewgal e ore dewgal min dun non je ma fu ko min ko walla meta mbuujandi est ce que dun no do sattude ma on jentiga dun do grand kana acim fejina do message on wondre kamil ibabi so porto yali plainte kadi mawdo yo yaw porta plainte makko mawdo so yobal mbudden wondri Allah mawdo billahi wallahi tallahi o pressing do mawdo enen do fop fi Allah mawdo photo ji makko ko borti ko pokindirta o ex makko wondo la gino mawdo dum fop lan joti wondri kam sim publiade di video ji hara ko info ko min itta fattundu wondri Allah billahi wallahi tallahi ko her sa mawdo be fop be publiete do mawdo so way porte de plainte yo yaw porta na plainte so porta de plainte la mari précision go are natte wallahi o yobay mbuddi mawdo kala kadi debbo mo yino sutana o sonnajo do so fidete mawdo photo ji makko fop men joti mawdo gaddewgal do kadi ko seedengal ni mawdo billahi wallahi tallahi voilà fatako min la mari précision go ko lay fu no ara defanda o debbo do malando do pose ko question ji mawdo no capture fo fatako kala wen do live do defanda Kanavaru capture fop wenga Kanavaru fatako nyande zako jawadi live defend go zako ya nawa do live selemo komi tigi no mi asimia wengumo awani zako assalamu alaikum wolle ga ko abay ko zako le ndin ko pagay so be précision fatako acci wakke nani la mari précision goton fa la wadugol déjà ko wi donc il y a plus de 20 000 30 000 personnes be suivre donc en doit respecter gol ben donc kadi jeun jon woli ko audio do joni mais buijo do to joni inna goddo do ka woli nangol ni esirabe mu har ko esirabe makko dans le passé mais si ari haabe o kitiriji on ho dewgal e hore dewgal esirabe aga ngal soti e be bloque mo banda en na be yotta suka on min la ngandi suka on parfaitement mi hande mi yal mo setiniri ni déjà wadi ha mo setini kala ukitde audio mardo hakkil nyaawirdo hakkil ko wadi ha mo yenni o jeune jo kotirawo be ex bengu bakko ko on ko innimo wa mara kongol wa ma o yenna alfagine o wattu be ko be woni don kan alfagine mi alante do hunde wotte don a woli gonga a fami anye goddo so woni ex na ex na be hande kadi a fami o yennabe de o wattube ko place mabbe parce que andi teddingo ala kongo jetta goddo afami neddo ko teddinte jento ha yewtere nen ko o ya wonno mo haalande ko parce que ko kanko taw sa jenti ke audio anda ko kambe taw provoquer monsieur Bari taw a anda direct ko boni ko donc non e si neddo don yewtudude wala ko place maka wattay modo parce que jaka d'abord mimi konjinta be ngay esirabe parce que jaka debbo ino njombano nokkugo e o watta ma selili wala fenana runda parce que mi ko do taw ereronta afami afagi no aboli zako please min tun ko mi alanta o gorko njombudo o fewndodo ko mi conseillete mon frère mi do andi non sippe man ko reso ka da hanki partenaire be zako endo we fo be men woto ndiri arno ga han o debbo do nabu habbe goro ina jonniti parce que be do famille makon ko visi kon ino fo woni anda do rewbe gono addirta do neni goto bi ko yobe ardudo hara ko célibataire yagal hara ko mafiatere yagal be andi on fami andi hara ko mafiatere yagal be sedi be etta koto mabbe manene goto mabbe be na on don be lando sukar mabbe ara ko kaydiji mabbe sukar hebi e baki be na ko koto mabbe njombi be adda nene goto mabbe on so yi o nene goto on defandira modi ko leyde porto dungoren ko parce que ko marchandise bay non alla wadi famille on ko marchandise mene men a jakanu rembourser mbude din sukka hetta hore mum